Dobro jutro! I evo nas na aerodromu, cijela ekipa se skupila i svi smo full uzbuđeni, baš je dobra vibra. Ja sjedim pored Lazy-a. Gdje je Lazy? Hej! Jel prkica? Scena, naš četvr ovako scena. Djeca ga malo ustrašila. S čim? Pa kak malo je jezivo kad je. How to be Tumbler by Maša Zibar. Tumblera. Mama me popljuvala zbog ljestvica. OOTD. Mama mi je rekla da sam najodvratnije stvorenje na svijetu jer imam tako zmazane tenisice. Ne, pitam, jel smiješ? Prošao si, sad možeš ići dalje. Prošao si. Ja moram ići na WC. Ja sam u trenđi. Zašto leti? Snim... Ja sam OOTD. A Lazy ide u vojsku nakon ovo. Zašto leti? Jel Lazy ide u Amsterdam u vojsku? Pa gledaj ovo. Šuster gej. Da vidimo tvoj outfit, jel ti ideš u vojsku? Evo, nas dvoje, Mislim, imate iste ne, skoro. Slika. Ja imam ovakve doma. Dobar dan. Jel dobro? O ovoj knjizi sam vam pričala. Da ću ti bar budin. A gdje imate? Hoću. Znači uzela sam si... Sad će doći. Ovu knjigu, o ovoj knjizi ću vam pričati jer je fenomenalna. I uzela sam si budin, super suputnik na putovanju. Kak je bilo? Very cool. A? Dobro, dobro. Uvijek smo nadali. Daj. Ajme, kako je lijepo. I ovdje. Unboxing. O daj. Joe Rimu za... Čekaj, moraš pričati u kameru. Djevojko sa ulice, di su kafići i frulice. To sam Maš. Je, to je za Mašin vlog. Reci nešto Maši dok je nema. Hej, Amsterdam. Ajmo ti jedan self-plan. Evo nas u hotelu. Jako je lijepi. Baš je predivan. Čekaj nas vidiš da Sviđa mi se totalno. zajednički krevet. Tu je mali shop. Imaju nekakve fine keksiće. I totalno je cool uređen. Evo, ovako izgledaju današnji moderni turisti. Ne, smetaju. Da. Isuse Bože. Kakav cringe. Evo daj izjavu za medije. Oh my god, prebožavamo se Bitcomu. What have you been doing? What's the best thing you've done so far? Oh man, there's been so much. Yeah. Smoku isto. Still, Ja isto. Najbolje. Napokon su završila predavanja i idemo se sada naći sa dječicom. Ne, onda ubijemo. Ovo koji smiješan auto. Kaj su to, smartići neki? Wannabe smartići. To su neke preteće smartići. Alkohol. Ma dobro. Ne smiješ vlogati alkohol. inače pijem čaj, malo sam preteđen. Stvarno? Ja pijem čaj. Pa nije to tako Moj strašno. čaj se pije, Maš. Ovo je ledeni čaj. Ali evo ga šta Lazy pije, naravno. Da, stvarno. Recite ne alkoholu i drogu. Dobro jutro, Mate. Lijepa ti je ta majica, sviđa mi se. Htjela sam da zajedno stavimo. Ja sam Aha, to snimaš. Bebe! Hvališ mi, bebe! Hej! Sve možemo.
može ovako. Majko ja. Kak mi je mati tebe teško uhvatiti da si visok? Čekaj da vidimo ovaj. 3, 2, 1, go! Oh God, why am I doing this? Did you touch the ground? I don't know the rules. Znači imamo najbolji pogled ikada. Oh my god. Ne tamo sjest. Ne vrem se Bože, plako ću plakati, nekako kako završao. Sježem se ko ono. Imam takvu trenu. I se Bože gleda ispred mene. Našao. Suze mi u noć. So it's a mixture of this is your job and this is also something that you're super passionate about. As long as like you have like one of those going. Ovo večera. Da. Jas. Fina zdrava. Da malo unesemo zdrave kalorije u sebe. Dobro, nam mi se više ne dalo, sam sad gledala kako imaju vaganje. Oh my god. Znala sam da sam trebala ići sa basic shit. Eto ga. A ono, obična čokoladna, da pravo vidjela. Čak će tebi Maša i suvar. Ajmo pojest. Daj. Ajmo, da. Dođe ćemo novu. I samo staviti da je petit. Evo, no? Naručit ćemo novu, zežemo se malo. Pa, snimaš? Slika, davaj. Hi. Hi. How are you? Andrew, nice to meet you. Why do I shake? Why did I start shaking? I never shake, I swear. Okay, thank you so much. Of course, thank you. You're great. Oh my god. Kaj se sad upravo dogodilo i kako se to dogodilo? Ne znam zašto sam počeo tresti odjednom. Čekaj, ne mogu vjerovati ovo. Sjeli smo na brod, završili smo malo ranije s Vitkonom, ali su rekli da ne smijemo izaći iz Amsterdama, da nismo prošli vožnju brodom kroz kanal. Tako da sad smo se smjestili, tu smo se lijepo ispružili, uživamo i sada će nam vožnjica krenuti. Koliko vožnja traje? Kako je to? Vožnja? Sat vremena. Sat vremena, to je okej. Znači ono kad djeca uđu u dućan pun slatkiša, uhvatilo nas je da želimo slatko. Isuse Bože, koliko ovdje ima svega. Hvala Bogu da ne živimo u Americi, jer bi bila onak. Da. Jelly bean. Ali smo mi došli po Ben & Jerry's. Joj, da, nemam prije. Davor, se naša pjesma koja ne mogu snimati u kameru. Nisam malo Znači, bilo koja. Pa nekako, ne moraš ni cijelu znati pjevat, može ono... Znači, nešto možemo. Kuš, to je fora, ti se na onom prvom natjecanju... Sorry kad izgledam ovako. Sad ću vam pokazati šta sam kupila u Amsterdamu od suvenira. Uzela sam si. Zapravo ne znam sad kom ću šta dati, ali sam onako kupila suvenire pa da mogu davati. Kaj sam sad ja ovo tu stisnula?
ali ove tu njihove klompice, to je naravno poznato za Amsterdam. Da sam kupila ove preslatke šalice. Mislim da su ipak 2 u pakovanju, ali onako, lijepa šalica. Zatim sam si uzela ovu ogrlicu sa klompicama, srebrnu ogrlicu. Onda sam uzela ove priveske za ključeve, naravno. I još privesaka za ključeve. Ovo je njihov poznati keksi, to su kao nekakvi vafli, ovo je punjeno sa karamelom. I sebi sam još uzela ovaj, naravno, magnetić, jer mi je pun frižider magnetića sa svim gradovima gdje sam bila. I to vam je to. Hvala vam što ste gledali ovaj vlog. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na Mesh and the Beauty. Slobodno mi u komentari pišite kakve bi videe voljeli gledati kod mene. Volim vas puno. Još jedanput hvala vam na gledanju i pusa pusa.